O te whatalawhatu sa moe nei tu lao le aso, nei vaenga le fiafi. O te moe foi o na batu le whamalo, le ngang whaftai, ia o na ua te mai foi lo sui fua, ia maso uola mai tatu uma, tatu o lia foi manmania le nei ai tu la o le aso tofi le nei, ia i mato manatu le aso whareile, na ua anga ia tu o tu le fai wina le vaiaso, fai ungo le vaiaso, ia au le nei lava mātou te ai uli atu. Ia, e le tatununga o lea e wia i na ua tuai le tatu po kalame o le nei a fiafi, ia e whaftai lava o na ufaisi pisi o le nei aso. Matau lia fo i le na o le te ore tatu o nanga, te le fo i fe au, fa le ainga, ia ma fe au o lo fe ngai yaso uma o le ola ia pila u fa yesi tuai o le tatou ona ele ngata le na ia sa maro tia foi ia le ne yaso ia me le te fa maru atu ai sa mo le atunu fa fonfon ia pe a o le tala fe ngai fu mal temi masani ai ia le tatou por kalame ma le au nanga mas mai se fo ia o le so lava to fa mo le ma por kalame ia ma le fionga ia le ota tui vasingano le mamea ia le lava e whaawau i se temi i se tūla o mua. Whaftai le tua ua whaifoi on te mai le soifua maleola ia o tātou whetapa i fōi ma tātou whaafsangai. Ioe i le nei aso e ui o na o leo pongisa mātou neo wa ai tu whafo ua matua completely dark. O leo o toe o matua ese alto e oso mai e wha i o le timunga o le mole e mo wila papa whaititili ioe le anga le tau a ua toe pe o toe oso wha malosi mai le sau o le malulu ne aso ana nafi pi e fōlinga ese lava fōlinga o le tau o lo o pasanga mai ia pi e te tau lau foi ona tau tuana ia la fio i fafu ia me se foi la tu whenga luenga i fafo ese mai tono ofisa ese mai tono warehouses au la tu whenga luenga constructions ia tele fu nga luenga fa pena mea tau constructions ia wa me fa pena i tele ina na call afala tu nga luenga i yaso timunga ile mfai ona fa tau wina ia ai po le lava le tu inga tu lang lu ia ia mo mi lava le tato ioe ona le masalo le ua ele tu mamau ia ona umarola ia le sama ayanga ia tu ile spring ia masalo se taimia le fai al masina le nei le masina fo ia official le lole le mai atu le vaitemi le tau marulu ia po le vaitemi le winter ia ayanga ia tu i le vaitau fu le tau tatu le tutongo o la au ia po le tatu tau whapetani o le spring ia na tu sa moa wa me fo ile ni ya vanoa i une tuele titi ia elen faia ona le siai le tiute fai o le tangata taliton anga sai a fi o mai ma e ngalu e ai ma to te talo nei ia e a fi o mai anga sai ua na o e tonga fiti ai o matolo to masese ia e fi o mai
ia e whaatupu mea fou, tine ia mea tuai. Ia whaamama ina I matou, ia e a fio mai. Anganga sai, ana o oe, e tonga fiti ai. O matolo, to masesei, ia e a fio mai. Anganga sai a fio mai. O e o mātou whesoa soa ni sili. A o mātou talo atu, ma o mātou wala au atu I lau fio le nei tū lau le fiafi. E langi lo vi inga, ma le nganga whaafitai. E vivi I whaia e o mātou loto ina o mātou o lia, e uina lolo wale tau o le nei aso, ma le aso na nafi, ia o le lava ue whaatau uina o mātou wola I le nei aso. Ia, o la au ta mai whaafo I atu. Le vi inga, ma le whaafitai, o le whaamanu, ma le whaanetanga. Wa ua tele pea, ma siri pea lo alofa ia I mātou. Whaafitai lau mea alofa tau o le ola. Whaafitai I le whaolatanga, o le taulanga e tasi a afe, na e saunia mo I mātou. Whaafitai lau tausinga o lau leo leonga, I leo lufafo ma leo lufale. Mea ai o lava o tupe a mesele ea mana vaina. O lau tausinga e te mua e te muli e te si o mia lo mātou ola. Whaafitai tele lo mātou tua. Ia, e wala au I lo nganga pa ia e fio maia, tautu lua. Te mai mana tua le awhawhine o to e sea le nei vai aso ona o tūlanga whalea o onga. Ia matia lona ola I le ngata ia te ia a o I lātou uma o lo whai malanga whatasi. Talo ina ia mawhai o no mātou maua, ia o onga lei I mata o putala noaina. Ia o ina foi I mātou le lava o le ono sai. Ia o ina foi I mātou lo mātou talia o vai o isi tangata. Wa afa pena I whaingo fie fo isi tangata o no lātou tadia o mātou fo I whaale tonu ma vainga. A o le tatalo le netu la fiafi. Ia, au ina mai o lo wanganga pa ia, o lo mātou whesoa soani sili o le personal o na tolu o lau fio o le tamato tasipa ia. Whamangalo I mātou. Ui mangalo I mātou uma I mea uma o se sema sasi ai li tangata. Ilo tātou wāwhia ngai o no lo suafa Yesu o le mawala awai. Amen. Anganga sai, a fio mai, a ungalu ai, uana o oe. Ua mai a ona avervi inga o le atua. Te tonu fo I o lea ua longo maua. Ia lau tau fita whaafonga I le nei tū lau le aso. I le tau mawhai lava tātou te a mata mea, ma tātou te tala le tātou a vei.
ia fionga lo tatu matai yo il mafutaina o mau ia lo tatu tua malonanga e mafuai no tatu amata ina ia awina mai no nanga e tautu ina ia lo tatu vai ma lo tatu le ato toa Yulea ia manatu le foi ang maya sai maya ai tai ia le foi o le a yatu ia lo to ona masani tu le epa fa tai lio sua tautuina ia lo to pa ia malo to mamalu ia i se lua po se toru tula ia tatou te ngaru due foi ma tatou tala noa tatou fasoa ia i meo le soifua leola i meo lo o tupu yo o tafa tala mai I ma o a o le aunga lava tala o tatou watnu e pele ia te oe pele ia te au e pele le tatou por kalame e oe o te patalo fatu ia sula mai coach patalo fatu fo ia kiu ngā pauna sui fumania lau fionga i le li fatonu o le tatou por kalame manuia fasoa faafetaitele maria le sina ia faapea foʻi ona faatalo fatu o loo mafuta mai Sydney Australia ia faapena foʻi ona faatalo fatu ia poima timu o loni tauanuu ia faatalo fatu le tatou totua ma le auaunaga o naukovi tomasi gaoā manuia le por kalame Happy Friday from Sydney, Australia. Malo poima timu ia o saveve se eti. Soifumania ia fapena foi o na familiatu saveve. Ia fapena foi na fatalo fatu ia no meneta malo fou. Talo fa soifumania tu lepa. Ia manuia por kalame ia fiafi alo fatu. God bless watching you from New Zealand. Malona meneta faftai. Ia fatalo fatu foi ia Andrew Watson o sauna 8596 suifu manetu le epa por kalame mata ngofia manuia faiva o le aso alo fatu Lordless ia malo faftai Andrew dai le filo mai o te wila mai lata ula oka si mio lingua te wila ia o lo fatar fa mai ua 5 minuti te ele tolu pi mo Friday I au kilani ia le ua te alf leono te alef tolu tulai se tatou fa tele Susana Malui talo falau sunga tulepa ia fatalo fatfo Susana malol falau manuia panga masani o tunu mafono e lia matai rata fatalo fatu fe pulea I Elizabeth Firo tui fo manuia malau sunga tulepa fatai manuia le afiafi God bless manuia fo ile tua fale pou po fale pau Josefa o papo ia malo lava le on sai fe au manga luenga ia ua tatuanga I foi I le fai unga le niva ia so ali o ainga Isaako ia soifua manuia fatalo foi ia Tony Fruen Vasili malo soifua malo le maftamai le niva ainga le fiafi o lena taulalo pena foi e Moni Samuel ia o wake up ia soifua manuia malo faftai ia fatalo fatfo tua ma nanga fafowina tanielu soifua manuia tu le epa faftai ia le nei malo le tautua le nei fiafi ia falono atu mai o Tara manuia le fasoa mo tue manatua o tau mai nei o Tara ia ile no maafe e masi usu ina e fatau sa no fia aise meu se meat pie fresh meat pie e la tama I shopping center nga sa ilunga le
e lua faleaiga Samoa i totonu. O le faleaiga Samoa e rane peni saina pe Asia, Asia, tanta Asia, anu Asia India. Io e faila lau tala i faleaiga lea. Ua tele tupe ni tangata i mea ai e tatu atunu. Io na maafi atu fai mai ia na si usan maatu e fale mitpai i kalai. La turoa na ia fe il fale mitpai a waru. Io o le mea lau teo foi. Ta tala le fale o le intia la. Mea ai sa te lo le auto te lo auto le o tawa le tama shopping center na wangalo ia tau le street te e lunga. Ai la le so amal fale o loa o le si foi Samoa. That was Saturday, I believe. Ia, pia se stona. Ita tala le fale o intia lea. Ai loka fale o Samoa, a te wa ai o kani whaatau o tangata na tu. Ia na mawatu lea whaatau ele ma mea ai. Io tele i mana o tika win mana o ma ai ale ina. Io tele foi nei tangata na watu ia mamatu filoai io i nai le faleaiga na ai pe wala no faamatala no tau mai o tara ua pe o fafuina tani ole maonga e va ai le falisa Samoa i nai o tara o te lotu ele sa. Yeah, that was Saturday. Io ai mafia tu na mafia o te atala o fatu i se usun mafsori fatu le tumo le faleaiga mea ai Samoa uma o le uinga lo tala le popoto tangata e kuka mea ai e tatu atu ma tele la to tupe ma talu tele manam e o so tu tasi lua pe lua e fale lo so le tama shopping center le afa pe faro no mai o ina o tau le ele meo le e ai o tafa le ma le free market ina fata o mo meo a io o ina ton wala si e wala no tala le mele o le local for Samoa o le tangata Samoa e kukami ia local na fale ainga e tala fale ainga le intia te vaila i ele o kale tumo tangata sole o fai fo watu pe o sioki le me ai Samoa i o tātou tangata. Io tātou tangata ua alu umale la tupe i le whareainga lea a whapea le te matau mela utala le o tōna mai o tara. Io i talanya o le free market i nai o tara. U whatu le lo uso sole. E loka hari whale o Samoa sole ale e loka la stonai. Ia si ia vanga nā lale ainga e ana le whale. Io o se ainga lotu asofitu atonu pau na o le mea. Io no fatu i se uso ia atonu ai se o la me o a fe maila ia el ka malenga ma ku mai sori. Ko apa wangi se sko nga i wo loka ke le inga ele ina matala ia soto dai. Pa pero la ia le ale manguia le mea o le waku kanga ka isia ku o le awasia ua tau ngalo e tau o le intia o pe uma se intia runninga fale ainga lea o tara ia na fatau ai na fatau la mamoe tele la me ai fatau e kam ka so e kam ka e tong ta tu titia e se vale e tilia malus futa la le plate na fatau. Anyway, e ala no tala tu te fam tala tu mea ia. O le tau o le mole mea o le o tatu tangata ta tala la tu pisinisi. Na loka le ia so e pisi e fatau. E watu tangata nei ala au asi. Wangaru intia por Asia. Ta tala la tu fale. Vai ngā solo tu i tangata Samoa sole. A solo tu tang Samoa ala loka falo tatu sali e se fu io ko inga mea ia ona na e fa me ole tala lo fale le sonai io si vanai o te kalesia sofitu ia tali ina le fa talo fa fo le woman pa anga
e to fine ia mo fanua tupai ioe ia ioe thank God it's Friday ioe na ua ia lo fatu ia tafea ia tue talano fo i se temi o mua patalo fatu ia sulu ne yone keni muripola keni fafte kele amole melena ela fo mai keni po o le tusi lena la fo mai ni atia o le tusi le fape mai Samoa welcomes removal from the European or the EU tax blacklist. Le ala fōringa mai i le tusi lau te whaitau atu i ai. O le whono na whaia i le aso se furu ma le fitu o Februari i Brussels. O Brussels hoi o whea whoilia. Pe uma o le taulanga le o ai. O Brussels hoi o whea whoilia. Brussels. O Rusia. Ioe, oi foi, o Brussels o pi o ai foi se amiga se pi mo tau langa o le te mana tua. O le fasa mo le ngole Brussels. O lo uingoa. Ioe. Oi, ngalu ia chau. Ioe, o fasa mo le na le ngole le ngoa faftai, fasa mo tu le wingo le ngole Brussels. Ioe, Europa. Se vai mea Europa fia. Russia. Ioe, ne ua ngalo te ulingo na. Kifa manatu mesisi. Belgium. There you go. Belgium. Ngā pere sauma. O lona taulanga la lea le ngoa lea o Brussels. O lona ngoa e whapea o le ngoa ngā o le taulanga le na o le capital na o Belgium te loa lenga o lo watari matua na wha ingoa e lo fada inoa i le ngoa le Brussels ia na fesilia tu le i lo fada inoa la ne o wha ingoa i Brussels e whai maita la tu ina o le ngoa o le winga na o le ngoa Brussels i le ngangana lea o le whaftai Ioe. Ia, o le taua na nai vaenga ia ua amatatuela por kalame Samoa. I le nei vai, a le tusi la lea na whai atua, tusi la lea na la fomai. O lea ua kilia i le ngō Samoa. Ma le blacklist. A le EU, lea po le European Union. Lea ua mautinoa. Ia, o le tusi ni i tele tusi moa. Ia, na. If you limit o tilo. The government of Samoa is pleased to announce that the Council of the European Union at its meeting in Brussels on 17 February 2026 has officially removed Samoa from the list of non-cooperative tax jurisdictions commonly known as the European Union EU tax blacklist. Ya, lavanga. Lavana fa matala tu ia tatu. Tasila le mea tele na tau mawhai i ele tatu whainga malo. Tasila mea tele na tau mawhai i ele tatu whainga malo. Ai kele fu i kala lisi aori. Tele fu i tala mwhai mai e manu tangata fu i kampani e whai atu ma le stala i tono Samoa. I se vai me mang i tangata. Ai mana i ala le tutu mai le fionga le li pale mia. Fau masoloi kampani o le lalolangi. E fau masoloi kampani o le lalolangi. Lea ua le fio atu i Samoa. Ona o le uli pato i o le tatou ingoa. I le lisi la. Lea la ua wha maonia mai. Ia, lea la ua remove finally. Pea whaisa, o tusi lea tusi mai le tatou nuu. Lea na sen mai nei e tangata ia tiau na po.
Io e whaftaitele, te whaftaitele i le tātou au, io e, matauria e le whapea io e mua tau ti ai, la fo mai, mea tatau, mea o ngā, ua tu te la fo mai, mea fo ia, alisi o ari i lai whai ai, la fo mai na mea tatau ma mea o ngā, io e tātou te tala noa i ai ma tātou whaso, i tasi la lea mea. Le sile mea tasi le mata upu e o mai i le terminate. Le leo ai tu le pa malana vaenga. I le fai mai o tinga ina i la tu e fai le sifa. Ia wa foi la o tata o le pe o sifa ya nga i tonu tata ni le stalaina ia pinga company fa peni. Ale fai mai la fa mal au le fionga le ta i o tatu watu. Wa po le fu. Io e ele ngale paule o ele ngale pau yo company la langi o le kele o isi kampani o le lalolangi e fio atu investi Samoa. Le mwhainga waku. Aisia, le mea lea. Ioi, longa mata te tele le ngō Samoa i le blacklist. Ai mai la uko Samoa, tasi a mea mawhongwhonga o tangata. I le ese senga o le vaai ma le mawhongwhau. Le ala ufai mai o le awa ngela la kam fai fa saol mele am ese o no esele ma company te telele o mo meu company fa va malo le watu le stala ia ma watu i matanga fo e le skala ma le ko ngi la ko taxi de tatu no io e a le me silentawa le o la watu na le lua leino le o pakala fa mumua langa it's too tiny e tau le lo me o mata io ia o le na pawhitai o le fono na whaia i Brussels i Pelisauma, Belgium le ala on le ala so what's the date today 19 today longa winga 2 days ago sufitu ia o ina le na ia le ala fe mai ia siawo talo foso tavita tawanu long time no see ia malo fatai patalo fat fo ia feula motufo ia fatai tele tole pe nei bainga ta ua ia Samoa o fafitai lele 11 na talanoina le melea pe ia le masina len te nei len na isa pela kau fulu mai mana mea pe le masina len te nei o le amatanga o le tausanga January na tala noa ina ile tasinim ta upuna leo te tele ai ia le tuangai e o mer temini o le ala vai fai manatu malangona o faali mai fo i fa pe ua tau faali u toia fa pe mai ua fia popoto le malu fo wa pa tatu ftango fi fa fai ngo fia up io e piu foringa mai o fa fia poto le fiunga le lipa le mia male fai nga malo io la mai nei la ese nei o company ni o le ma wai tupe le tu o vai la fai mai le lipa le mia o popole ele ngal pau o kele o isi company te tele o le lalolangi wa leva na fio tu Samoa ai fatala tu o le mele fatala tala le mele o le blacklist ele la finally removed ia o se tala fia o se tala fia le mo tatou le atunu ia o le ala o le to iai tu tonu tatou o le tusi lanu liuli a o tatou iai nei tu tonu o le tusi lan moana lan moana e ta pipi ia pe o nei vaenga na Samoa na mata o na tufa tupe fo ia le tatou atunu sole ai
Amata ona whaasafua ia le 1.8 million o valu o whaasfulu ma le valu. Whaasfulu ma le valu. Lea la utoe whaamanino mai. Lea la utoe whaamatuu tupe a le tumalo si umu ma le tumalo anoa ma anu me momua. Lea la toe ala whaasale anga. Lea olo tura mai ile taimile nei. Olo whaapea lava on whaatapitalu o. Whaalualuo. Whaafiu-fiu. Ia ma ale mesili ona leangai. E le o le tu malo ato. Wa uma ona fono nisi vaenga. Uma ale lava e maua tala. E ia ni nai tangata e le toa tele. A toa tele toa toru toa wha. O ila tau ia o lo ta ia ma ta ita ia wha tangata taua le tu malo ato. Ioe. Sila fo. Ma ai foi upu na ave ele minister o le tofi fai pule o le fioanga o lufi. Mai foi le upu na la nyama fua ona vestifo na tu malo. Ai tango la te tango e faa tusa upu na fai. Ma upu ia na la lafo e fasale le anga numelo. Te lele se sema. Ile ngata ia le faa matau. Ile ngata ia le defame, defamations. E iai ma le meo lea threat. Ai le ai ma se threat, le ai ma se defame nga whaia i le saunoanga. A le sui o lufi. E au pea ona o tātou tala no i ai. I nei ma tā upu whape nei. O le tā ua i o nei mea. Ona o lea ua a fia eni naitangata. Ia me benefitai le tu malo atoa. Ioe. O nai tangata se toa lua, toa tolu, toa wha, ia pe se toa po le leo o fo se toa se fu. Awa a fia a toa ai ia mo whainga le lei mo le tu malo atoa. O lona fianga ia o ia tua inga me whapea. Ai a fesili, ia tato Tatu amata mai fai pule. E lango ina le fai pule. O fe e lango ina fai pule. Fast. HRPP le ai. O le HRPP. Ia fai ngofien tatu tua le fai pule. O ia la le si tangata i tono tangata ia. Ioe. O ai se si sa fai pule mo mua. Mangele se kati. E iei mangele se kati i li o lea. Le ai. Mangele se kati le fina wina ioe ia lona tavepe o ia mataita i fono o le miliona poloketi e le iaila ia o lona winga o se kati tangata o le o ai le faipule nai tu atu ngā tolo ai a matanga ioe e ono iai tutonu i tangata ia la tuti le to la itire ioe e mawhai o na iai Ioe. O lono winga to rua tangata o ta auto iai. Tatu o i whaipule. Tatu amata whaipule langa o te leiloi si matai. Ba e lua, yes. He's one of them. Mangele se kati le ai. Mangele se kati le tuon malo. O re tamaitai o o ile ngole no tau nei atua. Ioe. O lono winga. Ole I whaopopola nisi li to ole o to lua. These are the two main people I loo mawhawhau. Au tangata ma te ainga. Ioe. Tangata mātou te tau iai ilo mātou pito whaas lalo malava ma whaasapali. Ioe. Ole wingara na o lea o te mawhawhau. Ona o va e lua sa mau. E yelo na whawhine foi lele e taula mua mai a ili whaaleanga ina o le whainga malo o ili ngore tene. Sitama I la musimosi ana ia sila fia le tatou atunu.
o le tamala wa e lua lea tula epa e tutusa le tula epa na ma tula epa lea o te tala no atu ai yoe o le tu ainga tasile iai a faila o le tuinga tula epa lea lei o na alu te chile lango ma fa pe ainga ma tula epa sailele I don't know. I have no idea. Ni tiu ainga le ainga rong tina au se upu le so ta ile ngoa tula epa o le ia tu samo e tutusa le tula epa au ma le tula epa ta mau vai lua le faipule le na o le te o ngatu ai am tang o le pa ia tula isi tu ai matai lang o te le lo matai ai tau ala o to lua le o ai to lua le o former faipule o le tu malo asa ilila e mafaila no tatu vava ai o faipule i to lua ai sia la upu e langoina ia le HRPP o lona winga o la ua la ia e ma o te lo fai atu a me o mautino pe na mai se tangata se tala ia te au le ai o te vava ai ma o tilo ile afianga o mea o lona winga o formas faipule ia o forma faipule sia tolua o tangata la ia o lea ia afia ai ua tatau o na o le fautuanga le tatou polkalame faasale le anga nu mela lua o loo ta oto le faiunga le lipa le mia i le sao ma le faamaoni fe mai ale fionga le lipa le mia ina ua tou suru iai i se tou suru sosoani iai fe mai le lipa le mia o mai e o e soa le pule lona winga tu te talanoa o le ale tonu o mawhaia no tu whaia le matu te whaatari atu toi o ai a fuala ile tau mena whai o tau le o mai ile me tu te o mai ile malo o lo whaatari atu le malo i ate o tau o o le tua ngai e le se mea le tua ngai e whaia i mea ia e ngata le malo si o le tua ngai ilo la tau whale i petesa e uma e le aima se toe ioe a ua utou wō ia ina ma whaale lea i lunga utou whaitionga ioe o upu e masoa upu tu sape le whapeo se upala whatfone ai masoa isia langa e a fifi mai tu tonu le mea tau whamatau e a fifi mai e tu tonu le mea tau o le tau whamatau ia ma le tau whaleanga o le matau tia le nao le mea le ntou whaia. Tau te le i o le mea te tau o nau tau o iai. Ai tau tifa i le tu se ma wha lea ai au tau upu, ma au tau whai tionga, ma au tau whaaleanga, ma au tau wha matau, wha lea i lungo le ea. Ioi. A whai la to ta ma i le whainga malo, sala i le nā. A whai e tau fia lau tau benefits, lau tau tupe, lau tau. A watu te toi la fola upu le ni ta le tu nao i le no wa i fu de por kalame tu le e pa ma le li fo le ta o por kalame fa pitoa. Ta si le mena sasa mer to tolu le. Tu le e pa si o eli marimoni. A o le mama, mele te fai atu i samu. Ua matua ta waso a ma fau ni tangata. Ia se vai ile afo ile heading o le latou ole mata upu whapitoa la me watu sien lona winga o le tau o mai o le mea whapitoa se i o tau o mai a avele tau leo ile lalolangi o lo mai mo mai e wha ai loa i ai o tau loto ua matua uri pato langa lau whaitau atu na o le porkalame whapitoa o foi le su e runga o le YouTube do te tiro talo le fetuai o le porkalame whapitoa ioe o le porkalame whapitoa o mai wha leo ai so lato le fia tele ioe ia a tasi ioe wha leo ai so lato tulanga o le
o le fetu na i le o tangata. Ata sila le mta upu na nga i e to toru lea. Ioe. O le aise mea le ni mata upu a noa. Le aini mata upu e ono fia whaalongolongo ai tangata. Le aini mata upu e ono mo le ati na e o le atunu. Paualon mena fai. Kalo fai sole. A e nofo ne ima e tilo i tangata i. Le totoru lea. Na la ngona ya le o le matua whaatau waa asole. Makua i vai to ina malu se furu ma le lua tausanga. O le isi eli o le se o lai tia. O te loli moni po le se vai me o le early 50. Young. Kids. Yoe. Ma le li le tau wha o soso le tau wha o soso e ni la mo i le toi ina toi titi furi le lua. Matua le palenia. Yoe. Anyways, ia lea ua tanu mai ia le tatou paanga fo le ne yaso. Sui manuia la ua fionga leota, ma lo le folau manuia, ma lo le tauata, lo le fa ma lo si tiu te mawhaiva o le ne yaso. Ia manatu sa fianga i fo, tasi morto was farili le nei. Na ua nga i ina mapu i foi fe au mga luenga o le nei vai yaso. Ia sausu ia o fia ngai fu fa nai fa na wa onga ia manatu le ua tau whaitau nu mai le afiafi o le sa le ua te ale afole o le fa ia te oe ina ia o le ua tara fia unga tatai o te whamalulu atu ia te o le uso o ia ia ele ngate na malo tia le nei aso ia ai sa whaia si pisi te leo le nei aso ioe ele ia o te whamalulu atu ai ia ona o le tatai mi ua le ia ai afia mai ia manatu le ua e uia ina ua tuai ia e sili tuai ia nai lo le liai ia io ia matu ia le nei ia manoa la ua fionga le ota ia te oi le uso tu vesingano ia au mai e mo ia u man u fai ta fatalofa ia ai langa ese ala u foi fatalofa e le pion e fa pai mai lu tatu nu man falol ia na no toi pitau atu ile ta fatalofa umo na e sau nie le amtanga ana utoi fatalo fatoi foi la ia lea pa ia mal malo sa molo fa peona o potpoto ia ai masi fo ia tu la to sa mo ia sungai fa fenga mo la tu fatua ia te fatalo fa to tu fo i pa angol ta tu pokalame lo fa pena fai per pokalame nei mala tu pokalame e fia fa fonga ia pio la una to e so atu fatalo fo umo na ia ta pitau ia fatalo fa na etasi Tulepa. Ia o te manatu na fuua e ta pena mai telo nisi o tam ta upu. Ai langa o le ta upu le te tau mai o le te tala noa ai. O le blacklist. Langa o le te manatu a foi. Ta tala noa mua. Le ua ma ua mai le tala. Na sen mai le tusi a tia ula so sifu fitu na mai ai le fono i tonu le malo percham i le ai o Brussels. Na sifu fitu le la ua finally we yela vanoa to remove our Samoa out of that blacklist. Ia o te lopo wa tau le tusi lea po lea ai ta amatai si vanga si aman falo. Ia tu lepa no mo le tusi ana nei tai au. I. No fai taula ia le ia. Tele mea au ngala sa o tusi lea. O tusin tusia mai ele afionga ile tamaitai minista. Ole tamaitai fo ile sui palmia o Samoa. Ona olona official na tau mai ile le tusi le mai o ile EU Ia. Ia ona faina ia le vaenga le tusi. E fa ai loa mai ia Samoa me o mele o ye. E la nai me tau o tusi. Na no tango watu lainga ia tau tele. Ia, le ngau e faitau left out faitau nei na first paragraph lava le no nga ia momo. Ia la fa misi mai ia. Ia tele me wai o le ngau me na la mai lunga.
e whamatala mai e te maitai ministai o tupe ia me se hoi lato foi officer. Whamatala mai ei le mea wo o iei le whirwhiringa. Ia ma le mea wo o iei le mele wo whamatu mai ei iu ia le tūlanga le wawa se tātou ma le blacklist. O le au ngā o le mele tulepa. Ona mo isi la company foi o le fio atu anga i tonu Samoa. Ia ma isi mea foi o grants ma mea ia batu. Ia au tilo mai tu ngā tūlanga ia. Ia ai o le vatelena blacklist tātou. Ia ala la vai fai ai lunga foi le vale le ia mai se ala New Zealand ma Australia ma Samoa. Lai fai ai le vale le na ana whape ele ai le vale le na. Mo le vang kipe e kama ia ka ko. Ala o le ala wa mai lo tusina. Ia tusi mai lo e whaalau e tele mai la whaai loa mai le malo le tunu. E se lan ma nei o le mele atu le. Le tāua o le tāua o le mele le o taile i umi. Pe o le amatanga o tau sanga le na amataia na mai le mtau pule Saulele. Ma o Januari. O le ua mawhai o na tupu i le masina na lua. Saunua. O le mea lai whai mai e le situ. Lai whai mai le situ. E rei tele se a whai ngā o le mea lea. O la lawa e mwhai o na whai tatu ai tā lafu ma mwhai na mau mai grants mena. Ai le o le mena le nau i e le malo. Nau le malo le i nei. Ina ia awa e se ina tātou. Mai le leango le tātou ingoa. I tu tonu o mea i o atunu ia Europa. Male langi. Ia, pe o le mea na. Ele o whape o tātou alu al tupe. Ele i o lai whaingo whian tātou e whaia ka kolong tima mena le whai e ia. O le ingoa. O le ingoa sa mua le me pito e sili o na manu iai. Te mantua whai le ota le na saufu i ale li le o rimoni wha alea mai na tala whai mai. E o le malo e whai ni alato mea o lo ke a fuar sifa o le mea alato mwhai. Ina ua maile mta upu le tam whai e ave ese ia le ngua Samoa. Ma le blacklist lea. Yo, e whai mai peita i tam whai mai. Tele tupe le la misi. Tele tupe le la misi. I company whai e mai le stala whanai tonu i le sifa. Ia. Ia, pela le wai e mai. O se whale a tele mo tātou tūpulanga, mo tele fo tātou tūpulanga le tātou tūpulanga. Ele mai. Ele manino ana le ai lato i ngā pokalame ne pio tātou nei. Ele nama tele o le tunu. Aisia, o le tele o mea nei, whapongi sā lawa i mea nei i tu i ngā tūlanga nei, ele mai tele o tangata. A o le tāua la lea, o le tātou talanoa, e sao. O le sifa pa i tasi le nāla ngā tupe. O lea la wina wanga le whapea o le malofo whaini e rato o kina se sensu e ngā pei o le sifa. O le koe lo kea le sifa o le mena whai e rato. In other words, o le sifa, o le property a le HRPP, pe atu e whamatala i o lato manatu. Ai a makanga la, o i makanga. O mena e o tire te toroewi e ngakala o oio. Awa makanga sa mo le makanga le ja pipi. Ia, lenga. Ia. Ia, kai o le tūlanga na. O le meta ua le amai i. Ua talia loa ia e sa moa i lona nganga fia. Ia le mele ua vese. Ua o le tali le atatou le ua ave ia. The reform process was carried out through close consultation with domestic stakeholders and sustained engagement with EU counterparts. Samoa has approached this process in good faith. Approaches Samoa in a very good faith with the clear objective of ensuring that its financial services sector continues to operate responsibly and transparently in line with global expectations. In line nakako male maltula fono la faanga yo ye me ile lalang while supporting sustainable economic growth. Lenala ole vailenga na le temana oi
e tu mai tatou ina ia whataua ia tatou le tusi lea. Well, te rere o ngā. Ia, ioi. On sa lole lalo ile fai unga le sa welo lalo. Fapea. This development reinforces confidence in Samoa. Ia vai tasil name. O le ua reinforce el ka ko confidence o le iko kongai o ka ko ia as a stable and cooperative jurisdiction and opens the door to strengthen engagement with the European Union. Ia. La whakakai ngale la ke o kele kai mea roa le tusi. Ana ua matua i au mai atoa lava ina le tūlanga le o le whaftaia e tātou o le UN o le EU ina ua whamatu mai tātou wal wese tātou mal blacklist ai even fo ila o le o tātou talia ai e fo la tātou fo i me tauna whai lumna o le transparency ia ma o le kako responsibility fo ila o le kako vaaianga i wa on me atoa le mo tax. Yeah. Wai foi fatia i mea ia. Ia. Kampani tele wai ala na alo fanga mai ia te tele tangata mau mea to tele tangata. Ia, ia. E le mawhai na tawhi o aise alanga ke le la ko tax. Fio i nei le alo fanga mai ia tunu ne e iaila tato. Mea na leina ia le whaingoai mo meo laundry money. Ia. Yo e tusa leo tu tata mai i lo tatou atunu. Ia au le me lava la lena ia isi company na maua na le stala. Ia ai le i mangaru lua Samoa. Na fai ai le pay tax. I lo tatou. Tasile na fianga o mea ia. Wa o isi company te telepina na atua le stala. Ia mateu ai le faini la tu le fatuina la tu company to no Samoa. Ia. Io so company la fair enough. Pe ale pay tax lava la tu pele le stala fai ona. Au company o tu le stala mangalu lua i Samoa. Ale mo tala le pay tax lengi tax o ko ia. Io tasile na fianga o mea ia. Sanoa. Ia, pe o le tūlanga na tu le po ta fifia ho tai ile tusi le ufalau i loa mai ele fiunga i tamaita i suipan mia ia o le minister fo i tupi. Ina ia nofo malama i Samoa le mele o ia. Sa o le alau sa nonga len fai mai. Ele i umi ana na ngā lua le vanga le. Foi na matu la u. Le tātou foi whaftai e ala tu ia tā ua ia i le vasenga le o tupi. A hua tali mai ia le tamaitai minister fo. E whaftai e fo ia le tātou fo o tātou uma. O le mana ia o tali na mai. Mani, Pai mai o tātou uma. Lean tātou whinau. Ina ia wa ese o tātou ingoa male. Ia whai ala na whaisau tala fo le e te mana o awesi. Ia. O le winga ngā o le whamtalanga te mata. Tātou uma. Ese le very humble approach nga approach e te maitai e le toi ngā mele. Te maitai super mi. Mana ia se ale langona i tala noa mai ale malo o lo ia te minei. Pe sau le palemia, pe sau o minister. E longo ai tino. Te whalonga tua longo ai tino mutangi lelei. Ai a tala noa mai ni le tu le o le tuangai. E whai o le ioe. Ko ulu mai o maunga sole ma ioe. I upu o tala ioe. E ese makaukia. Anyway. Ia. Lela ua manino Samoa i siam tau. Ia. Lea ua ese tatou mat blacklist. Ia fia la i Samoa. Au ore toi. Au tai lunga o mei o tusi. O nga fingo do ki kele ko ile tusi. Ya atari o lau tamari o lau wo fo ile. Ole o tua i o le lo fa matala o mata upu matala fa matala ile le fo i io te rona o fa tau tusi. Te rona o e fa tau fo io tusi. Io tanga ia i tusi lea.
Tatu e mo ilena tele so te mia na nafi. Ya se mai so fina ngalo lau fionga le tusi. Awa o ana tonu le wo. O la wo ma mai. Na lua o nga fatasi. Te lopo o runo mo fau. Yo e. Se fai so talai. Tatu tusi na. Tu le pai le iloa lava e tau whaamamlama tusi al mol meo le tangata whaavalivalia. Le ilo tal sawa, e le toi alo fo i tatu whaamtalanga. O le tūlanga sawa ia, e sa o le lea lua saunoanga ma tau ilili anafi. E le o soku ia le kamakiki alaku whaile me lungai o le ngofol malo il malo. Ile taulang tiles kay me kako kalungoi ngal mo le vale malang kusi. A tu le tu fa solo mene yo o tu si alo ia. Ela kula kusi alo le faila kusi. E au kilo le faila kusi la lo kakale sa ngai. Au kilo kul faila kusi any Dick and Harry can go and ride a little. Nga bakula ele ol palmia. Ele e fisining ni faila kusi. Ai le kaka. O lalong kulang ay kung malo. O lalong kulang ay o il malo sa mo. O ska ka fay nga malo sa mo. Ofente sa wala ka. Koy kapung ya nga ile fay ko. Yo, koy kapung ya nga ile fay ko. Sululo ila lole. O kesi ale. Al fay la kusi po manager la ka o ki. Ele o kusi nga ilungay o ile. Ipalmia. E alala na tu siya tata ia ma mai lungai me. Inga ia fa fe ka ko makako vivesi ai. Le menga lenga mai lunga i. Wanga fa peos ka kai mongi longa mafau. Ile mai lunga i. E al sa nga ia ave yo fa ia feu tanga inga ia yo. Ela nga ilo. Mon mo tanta fa paitau. Ai fa vale. Ele ia se kanga ka profesa wa vai wo ngofo makusi ave se palbia ai mai lunga i me. It's a conflict of interest. Le no falongo atu fo i le uso ina le tau tai ai. O le mai na manino ale mai nga na tipo tia tu Australia. Ai a fai nei la su ane ele pale mia. O le tangata tusia o le it's a tipo cheese from Australia. O le ala le tala tatu ka fai ia. Ya, o le si mea tu le. E vai anga ile ngalwenga le te fai ngalwenga. Na fai ngalwenga le tangata ngalwenga ini. Le ai. Nga o nga le ka kausau o le aia o nga. So he's living under the tax of everybody else. Le ai se whanau. O whape o iei se whanau o whaingalwenga. Awa le me whapena. O oe ke sau e whaingalwenga. Whailau whangalwenga lau whangau. O tax umba lau whangau ma oe. Le toi au mai e toi o laipaka ko ma kua. Ma whai a koi mei o AIDS ma donors o aingo me le la foku sa mo. E pe o le whainganau le o le tawalenga nau mea. Ai aku i whalar ko nga kakale. Le whaingalwenga. Le ai se tax o kongia. Ale ola ile kupe a tax a iskanga maola o ile e alo a onga. Ele ai la e kasi al kala le al palmia va pe su ai mai lo ave lo. Kama ngale mai mau wen you sila. Ka langa o la ula fai tau tusi. E mo ia ele lele ngangwala kam. Ma taya onga l'investe avela falo io che loro poi le umni. O le fata o tongo le tusi le format o upu le tusi e lo tanto nu. E tangata nai tu o tusi na. Ila o fai tau watu ma le fata tianga o le tusi ma le io e maturang fa pena. O te tali tonu tu le pa o le tanga fai mal vaenga lea. Ina ia fai se fanga. Ina ia awai ne i aku ia palmia ia. Palmia le Australia, palmia a New Zealand. But ele ai masela ko fe au. Ela ko ke kusi palmia New Zealand ma Australia.
awa e le whaalongo i se palemia. Mm. E le whaalongo se palemia se kamakiki ka ai ala wailungo la awal kele kusi mai. Ai whaalongo le palemia. I le si palemia. Whaalongo le palemia. I le mingi skasa mo. Whaalongo le palemia. I kakaia si kakamau lungo le on malo. Lalan mea le ngale kusi mai kai siri. Le ia le kai o le tuangai. La mea le ngale kusi mai i palemia ngi. Wa mam la male aku le pai ai se. Ele se vai o le olanga ngi whaalongo le palemia ai ngi New Zealand. Ia ngai malang kusi. Ai kusi mo kami ki kaale ai kusi e o. O tusi o kai. Ia, yo. Ia, le u fa fo mai Samoa. Langa u faia sile ma fo. Faia sile ma fo ni tangata ma o leo le baba ai le tusi. Ua si itia tangata nei le tau le meo le ola fau. Ola fau ma le ola tau faleanga. E mo ia le fai purotu le tusi. A fa pe ta mai ia le tai o le tuangai mai la to mai interview na la to loela ia le vai ma le matanga o le mele o ka vale o mai ala to ona o le tusi e ta mai titita o le tusi anga i le tai o le malo. Saule ia. You know, tulepa e mai maule taimi e tala noa ina ia me o kusi e fai ele wori. Ngā le pauan mele a mai e lunga i. Ore, o ka haka inga ia vese mavu. Makana mo inga la po mea i e fai. Ai, eleisa o ngā ia ka kou leisa o ngā il malo. Wai lea mse si o whaalongo i e. Ngā o ka kou wale le kau ke whaalongo i e. Ale mana ia foi. Ina ia wha malam il tō tele. Awa ko ke pole ngā kusi. O ke lo kusi ngā ai o lai e upe lungo o le sinka le. Ale whailau kusi ale. E kusi la lau kamanga i pale mia ngisila. Ai kusi le si au kamale i Australia le malo Australia. O pe o mea matu ia ia foi e mo ia mali e fale mali kele. Kau ke loa i le va ma le vai fa peata ngatani o ata mamai ai lato me e fai. Au i ton fatu ai loa i sa mo le va. E mkua vale angi kanka sore. Ia. Nga. E fai o le le ma fai mai la alu e longo le malo Australia. La voi le kau Australia i mei o pinfiki ata. Tupe ia. Centrelink. Ia ngana la fai mai la alu e longo le Centrelink Australia. E tau e tangata i lela o atu le malo sa mo e kolekti tupe o le valili. Ia. Samo. Tu le palena tatal noa i le amtanga i le lua vesta loa i le na tatal noa i fo il mele. Le no fa mamatu. Samoa o ko ke pole il menga e fai ringa. E lo kai le ringa pe alu e fai menga. O le to tele o tato tangata matutua. Ma tangata o ka koule le o lai o Australia ma ngi sila mai nga fo ya auto. Kai kolunga luenga ngai ka makua. Talu no mai. Tai tolunga luenga. Pay tax, high tax ia kakangi. O lai fo la ko whangau, whai la ko tax, high tax fo. Ai mon mer ka makiki fo kwa la ko ngei ia, ai longa ang whaingaru. Wale nga la ko whai whiau. Ai wa fiu e so se ngaluenga, alui fo ro whai whiau. Lea la ko le kia i whai whiau lea. Au kere lo pe ang whaingaru pea, tailo ye, ne te o se. Ko la ka makiki le fa kwa la ko ngei ia. Ai la ku fai mai la alu ave ia ka mako se ala alu ave e lo kai o el menga manga wa alu fo la vai ko kongo le privacy ka kangi e nga le malo ai pule maka ka ye pule ku pe e au mai lo le malo tu pe ya oi pule o la tu pe il me te ave e pa wal me o ke alu fa ka wingi si messe o me la na fa tu la tala ele lide o wal fia poco la ke le poco anga e poco e ke le fai fa punga fa penga ele ka kala i pualo mafofo e la ku ngea la ko e fia poko i ka makua makanga wa fai me o ka mai ko e makukua e o le penfiki
Ai kay ronga fiang alwe nga ka kang ang fengal nga yesu. Kay kol nga alwe. O que lá ele me caiu aí mamoeris de outra. Lá ninga lá ngambia. Ise pa mamoeri. Yo, masalo ay isang pamamoy. Pol nga fangamomo nga mamoy. Pol nga fangamomo nga mamoy alaw kan malia. Eu vou pe olingoanga e pele e fali lo tele lo na ngoa. Olingona lo te falo motua o fapela. E li pe se fama. Le li pe se fama pe stanga sa faisa na fatoanga. Ai si ya tulo ro wala tarata eu sai ngai ro. Eu wala fo tala tu spai a folha. I. Den fa yesu ile auso. Fanga fa le ya mamoy. E te lo foi a. Ia, ona liliula ia le. I. Ele me faila nga a fa liula le upunga. Wa ai fa le ia o tangata nai. Ia le kalesia. I. O le la ya luanga ila lo le kalesia. O mamoela. O tangata i tono le kalesia. O na winga. E ila se skama i mamoe nga fa le kongol koi. O mamoe vai ruan mea Ia. Ia nga. Ai, ia na ia se o kama ia. In mai no fuar ka kai mi fa aloi fuar kai mi kalango ile a. Ia vai ke o ke lilo e se mea o rata whalongo tuapi o le ngore na ai na ta pa ai. O ngai tutu le issue se feira ori ia. Ia. Alu le si pare dia sila a sau le si le Centrelink Australia. A tasi lona fa moe le pere ta o mele. Tasi le fa moe. O tangata ia e tuora ori ia. O tangata mai le la mai ele tatu langa foi o tangata i o le fatala no era ori i la le tio. Ia. Io e tatau la ori ia. Ang fapea ko sila ko kala. Me ko kilo mai o ko kio fa nga me o fa so ma ko mo kio fa ia me. Ia. Wa me mong yale o le fa so twist tangata. Nga ka fe ko yale fai. E o ngua mari ko e ma fa po sa on mele la o fai. E sa ole ya tu lepa. Ole foi no falongo foi o fape o complain le li o le alwe e fai sanga tu si foi le ave oi te ave leo pe ave fia. Ina ia ta fia ile mele o le fai atu tangata ai mamoy. Oi. Ia. Ole mena no mo mai foi ia i wa o kaku. Eleng kana moi. Au kala ole ka falongo ye. Yoi. E ala on rata no. Yo fa kulo il kakale nga merkal. O fa a fa pela ka ofi ai mamoy. E ka kosu ila iso fango. Kako faso solo umba i mangole. Pero ahora if you roll on mamoy ai an mamoy e so fango la. E para verso fango ko ba ya kulo mo le mamoy le so fango ka ba lo kulo le pu. Malo anyway. Malo fatai lo ke lo la kami ese makusi. Leo mau noa. Fale ke le se le songa sa mo ngi kusi. Ia. Leo to tasi le tu malo leo lo to leo fa so leo fa 5 I tu malo leo fa matu ia le 1.8 million. To tasi ala le malo le tu malo le to. Ia. Ora se sili. La mela nga kupu ya lufi masium. Lef ko ako e kau abaku ye la. Eto mo se me na tupu I tu malo. Ya, mantua fo io o I lufi le na faile talali minsta. Ya, ai nga ngai makai yang o mai pingil lako mele. Ale la wa ta vale ato ai la vale le tu malo.
Ia o mana ia la mea. Ua wawenga react ia o i lufi. Ia. Le o whalongongo atu ave ia whaasalanga i le awari. Oh. Le awari ia ngā ko kengia le. Mingiska. Le mingiska. Oh, okay. Okay. Koe ka pei fola ko mea ua. I. Ala ua ave whaasalanga. Ia o oisi Ale le mea mea lau kamba lea ale o ke ia ua. O mailo le sengia tu. Ia ai musu role li e sengi tu. Pela ole ko angan kau ko ai le mea. Ia ale la utoi. Ole mea la ke fia kai tu le epo le mene. Ai mi se fasal le angalua. Usa on ko inga lenga ke fia umba me e ku lei me mala oli ia I le ku lei ia umba kafi. Ale o mai lako fonga fa vai sengi ia lumi liong. A fai ali ma se fulu ia itu marole o mase. O ngala sengi mai imba. Mare ku malo a koi. Ia le ku me ia. Le la fa le ko pula fa sa le angalua. Ale sengi la 2 milion. Se vai la ele ma fa. Ole le ia tau ia. Tu oi perko inga fai nang kau fa le anga. Ia. Ai le ua se ia le kai fongo. Male ofisa. E whanga yu so la fair enough. Alu pea I e whai anga whamasinonga ma avi anga kangi e avi. Kua vai esko inga o kangi wari sori. Ole winga lau kala. Ole winga lau tala. Ana whape mo I le mea lai whai al to ina. Ole mongi alonga loko ele mga oe. E o ole mele ole saingi ole. Ia ma abaku iska kai e tai fono. E nga ke ka fia longa I kumalo e le o mai sengi mele. O to lea o ia ole fai pule yo. Aba ele kani ke le ko inga manga me. Le fai mai anga fasal longa I la wari. Se I la wari. Ala kuli mai anga ia fon fa vai o mai e sengi me. Ole makwa mi vale ala ko inga ngiso. Le kelo ole mangaku le malo le ia. Le to la via ia whainga I kumalo I whai pule ke ia. Ke e whai pule malu I e whaingai mani me ke e. Ai aua ne ia afi. Pei vai e sele whea o le mangaku le malo. Pei whawhale alupo. Sawa ki mai ma pepelo ia tangata I lunga le afo. Na kasi nga ka pepelo so. Wa ala na whapei tu malo. O le manatu le tu malo. Wa le anga le treatment o lato whai pule. E le malo. Au lela pa ko mangingo le ia e whai pule. O ia le e pepelo la whai pule ele I apply. Mela wala na whapel mga ko le malo. Okay. Ku oi pela le wanga I mai whai la ko finga o vale le iai. Ai o mai wala o iai. Mela ka wale iai o kai fongo. Kai moi kai ia le fast. E foi lá o le pa. Le anda tu vai ele lenta mo e o le tupuola. Tupuola na vai na la saini ia le la tu seleni. Pena foi o te mai tai o tu sevele na saini mai fara lupo. To e fai ala fainga le tatau ale tapipi ma tete. Ai le tau fia inga luenga le tu malo. O le nikle nao o afoi o mafau faunga o le malo o lo iene. Awani avea le whapeo le va ma le hita pipi. Ma le tete o tangata ia e tau fia I wha manuianga. Na ala na tau fia nei ia I foi. Ia matou whasale le au. Ia o tau, o le tau tu malo. Ona o le leiloa le tu malo me tau na whai. Ia. O e tau whalongo, tala rau whalongo tu e, to lua to toru to whatangata o lean tu e tau fia le whato e senga. Wa ana wa halu se whato e senga. Ina whakari mai si a mea o i whapeo I e fia, o ala o mea. Ea, la sofina. O le mea ia tu le po le whakari mai le fionga le li palmia I la kukunga kala le whai.
e o aku lo pe fa ko ese po le ala ba ai a o aku sui la ko mafau e ko sau ia se kakie ia o ma mana ia o lai fa tali le fionga le lipan dia a le mele fai le ai fongo ana ori fongo ka pe fongo ka o le mena te on fa fonga mai ia tato nu le I ivan vai fai e to fina ngana mali o le tau tu unga lai fa tali mai pan mia e le fa pe o sesi kule o lai alu al ku unga le fa ko pan mia ko ke mai ko ke ai ko fa ali mai o ile e ja pipi o lai tu ava no ala ba temi nei le fionga le pan mia se ko fo ia kula ori e ko fa se la ko kana o le mena le fa tali e le fa kali mai foi le se fa ko senga polea o ko fo ia ko fa la ko kala I tu unga le na ye ka kia ia fantalanga ia a tofilau lino le fa lele o mela ia le ba tofilau lino ma malpalmia a le tu malo o le fa kali mai melen ko mai e kango ko ya ko le ia le ia tatu tadi o le se temi la tamai o e tau langona I o tino e to e maua la se manuia o tatu o tu mano tu le pa e maua le e to e soala pule a mene e manu malo la vale tu malo tele la ho mele e pe ana I se e tele ana I amato I vale le fai unga I e fai ai e lo te tonunga e to e soala pule a mene e to e fai anto o se o ngale paule mea o le afa tuai e ma bo me polo keki ma mena le fanga yo pauna le me le to ali le me ai o mai fo e ko fai me le fe mel malo la te ni da mani e la ko ke manga o mi al fa mo nyanga le e ran na ia me le ko kongo le o le ku malo ale o ko so inga me ale ori ai mai se laudi mas fulu le tu foi le after the by election ia ele saular ka ko kasi fai le kala le ele manga o le se laudi mas fulu a ka enga a ko malo male ku malo le ai e te tau a fo ona malama fo ye isi ola la to me mo wai o le wa ku le ta pipinga ole me ole mai le tali le manuia le ese lo fango ngol upule fai so o goinga tu pe pala e alo kala fai mai ele kali yangan ku pe pala o fele sa wele mele o tu pe pala le o nga hoi el malo ku pe ya mai la ia le ku fai ka o fesiri na tau na siri por me o nga hoi el malo ku pe ya mai le ku fai ka kala le eling fai kala le ku pe pala ale wa umang fakakia umale le budget yan malo le la yitu pe o le tu ina wa mo me fu le malo le mafau ise awala mafai ai ona to e pai le sa le HRPP I fatau te o le malo o le mena o le o fina wina to ina I le temine tatala noa I le tasi piliona ma nei o le mainga le fionga le lipa le mia tasi piliona ta la tupe Australia maua I lalo por kalamelea o ngaluenga fa baitengi tasi piliona le tupe Australia maua I te le lopa la piliota aina o le lua se furu pasene e vai ia tunu uma I o Pasifika le e involve include ma Samoa tonu o le lua se furu pasene le peila o le ufai tau atu ia Samoa te rope na Samoa le ufai tau atu e le taitaila tarfea ngai le tupe le maua por kalame lea ma le tupe le au mai Australia le lua se furu pasene le e le na Samoa o le lua se furu pasene le vai uma ia tunu le o tuila tu suile a tula e mo ia o le mawai tu pele ai le o te tal fiangai o le la fa pe le fa tali mai le fianga le li pale mia fai malanga tu o le pe mo le sui o le minsta o le vai fa fo stadia le tau no te mi o vai aso por mas info
e fia tanoina la taupule tala no mele me foi la lena mafua on fai mai le whainga malo temine tau tu i titia le anga i fafo o ai mai se lava o le au tala vau o le au ngā rue whatoanga o le au ngā rue ele le la tele no i o ai la le ini se ngarue ina ia prokete tato na sufina tu le paule o tu langa lava i le pokalambele e tupe vavi ia ai le fetau i le totongi la totongi ta matine matata male rate le o i tanta ni ia tu nei mon ai atu mai foi la i le fa i le mele fa malo le malo o le tupe telelna ai amai na lua se fu pasende e vai el pacifica le vatula to tanta i oi o le makua i le fekau i lava i le malo ia o le mea tonu ana le tam fai le avu le malo le ini e to ta ofi ai se koi fai le tio langa tio le ngai e pingia la wali le amaya ia tanta nei ngaluenga fa mai e fai ai lunga la ko ia ile mea lai malam lama ia pai ale ko ngin malo le ele ko fai akwa ngale le strategy o le fai ngol be ambale male process o le nga kulon malo le ko restructure male me me sa oi ma ko confuse ko me ia sa wal ka kala ko ia mai la ia vai nga ia nga wale le nga vai o ka kala vai fi e ka kale ka ia o ka nga o o le tupela ele o mau mala sa mo le fa manu yanga le tau na mau sa mo tupela o le mela na o le lau te va ia le fionga le li palmia ai me se foi le fionga le te mai tai minister o tupe ia ese le mana ia foi o le tong finga va le au tilo mai tamai me nei e lango mengi e ka wa ka ko ska mai me ai lang kele le ka ko ngau le ngau ai ua leva ona fa poli unir tato watu nu ele finga malo le HPP ma me umani ia mana tua le mele o ngaluenga fa vai teni o le lava PPC ai fono toe malato ma fe mei o le mena initiate le ai la tele o le porkalame ai atunu ia na watu le Pacifica ato le se na faia ele HPP le pe ona manino ia woni fa se ina fa longo sa mo la le fai mai lato o le porkalame na create ele HPP matunu ia le ai sa mo fa fon le o ngalunga fa vai temio porkalame New Zealand Australia na watu le Pacifica ia tu uma le Pacifica ele I fa pena na faia mai ese HPP po le morsi le fia e lo tato watu ia la so fina ngalo ta pulia e tala fea ngai le mele wa le issue tu fa Australia le visa le wa mafai ona au mai ai le ngata oe a o loto lua malau fanau o le concern, that's our main concern na tato watunu le la ua maua vanoia ma pe le tu le HRPP e le tatau na ta fia sa moa vanoia manui ai ainga pat o le vai mamau le malo o lo ia le terminate le tatau ana I tangata e leo I fanua ni tangata e ngaru e ina le fanua pe o le popone le la au mai o tatu tangata ia wa afeta what feita fia se la miliona tu pe e mau e New Zealand Australia I le lei palea I o tatu tangata ia ai le tala fea ngai ma tu pe ia e avi tangata o le se senga na a fua tu la tatu malu a no fora tangata ngaru e inga le lau ele ma tele atu lan tu pe mau dai lo le benefiti e Australia ma New Zealand e fa le o yo pe o mela le fi na mai le HPP ku kanga kayo tu tangata e sa ili manuia ai fai mai le fast le ai sui foi numero tangata ai rotate le sita usanga o isi o mais pe fa pena ai o le isi le visa le Australia e non fa au pe o le mena lo fa polina plato no la sofinga tu le pa vesela tupe
Yeah. Ai tau tilo le mea lenga mai kanga I fafo. Mea lenga ngau ia tunune ia mai tanga. A vese tupe au kau gili. O le mea lenga mai tanga. E mai develop ia tunune. O le mea lenga ngau ia le palmia ma le fionga le palmia ma le malola ini. Develop Samoa. E sila la e tu le pa e il tanga faali mai lana tupe mo le aso I o. Ma le tupe na mo ai o I le mele na alu fainga luenga. Tolu se lau vai aso I o. Ai kolu se lau le aso I anga whakoanga ia le whakau. Ta si le aso. Ai mo lang kolu se lau I. Vai aso I o. Anga kolu se lau. O le fatus tu sanga na tangatal na I o. Kasi le aso I. Ai mo a faila e lima aso e failang whakaunga kalole. Ia. Whakele le ile ko. 3,515. That is 1,500 for 5 days. Ala ngo foi o. A kia ia le fangua. Ko ngo foi ngai ele ngai fangua. O ira ia tonu nei faf. Ele ngaka ngai sa developer ko ngai faf. Ko kongi le tax. Ko kongi ia me o fali. E kupe me o. Au. E ke moia e al faila ngalunga. E pule a o e kai me kelo e whainga runga. Pule fo e kai me e ke malolo. Pe o tunga tulanga na a vese la tupe ka koma fo fo le mea le ngau ko nge mai ka ko. O le developing o le taimin nei. Ua umal taimin na nau e tātou e o mai. E sa ili manuia. O sa ili na manuia tātou. O le develop fo inga o ako ngungi. Mamanguia e ka ko ainga. Kaimingi. O kaunga develop Samoa. Right. O leo koe fo ia ngai Samoa. Lau o kako ako. Koe develop Samoa. Wafo e le kau keilo. Ang kako mai aingi. Inga ia kau mawhai ako ainga. E kau si ia lunga ainga. Kaimingi. O lau ea kako ainga yo. Lala me koe ngau e koe o mai. Mana ia. Lau ea ainga. Ai na ea ainga na. O le tau mawhai ato tātou ia na a mai mua. Kau mawhai ako kako ainga yo. Fau fale. Kako mai ngā lulu e koru ia ngā luenga, o ngol tātou nau. E awe I Samoa. So se Samoa ang sau ngawai kaimi ao ka whikau I. E sau wafai mai. So, o foi la for kupe kau whai ma ko ai. You know, wa umara kaimi ngā tulepa. Kaimi ngi. O leo wa ipolo keki e yo. Kalo pai nola I Samoa. E leila se kongu piko silinga kau ngo fie me ai, kau ngo fie me. Pe ao ngere kaimi e wifo mai lunga ia itu maro ia 5 sutasi. So it's about time for us to develop Samoa. Mana ia. After leo manino manisi vanga leo pa ia tata no meia. O le taimi o tatau ona va ai Samoa fa paleni. Papaleni tangata malanga tangata abi fafum tangata no nofo inga rue ina ma develop le tunu manai tele vanga le o tolopo le famasinonga ai te sila fia foi la ona nei le na fai ya nga I valo anga le tolu foi le le lopo ina e vai ni valo anga no o ana po o valo anga muda no falo ona po malele o le au mai le tolopo ina o le e o matu le to mai ngol valo anga na po le ropeli a to se rus minute ai le malo I fa fole a fo o tolopo so fina ngalo ta amata le mele o le valo tangata nei I le suafa o Yesu o te faiatu e loka la uli le sola I le suafa o le atua I le o pe o la leo te elenia upu le fatu le ota o upu a le wori ia I le suafa man malo le atua o le suafa o le God's almighty malea e loka le pale mia I le aso rusfu vai le sola al falu ai le na
na fail ia baloanga ia la so finangalo ia mea E la wa ia ngo e fai asa kangi. Ngo fai asa kangi. O maton matu fa malolo ma ili. Sa fo Yesu. Ai po ia sa kangi. O ku foi le se ori. O ku foi fa ku. O ma ko fa malolo ma. Ai ku kule Yesu e o ile. E o ku fe ile. E mawhai fo e sa kangi ang nga whai nga mea. Paule me whano noi. Ole a mama sa nia ele upulea. Ole finangalo le tua. Ua whai mai le tua. Ngā kongwa. Ile suafo Yesu. O ki kauko a kua ia mama. Ua maku kua kele kankangi. Ai le koe kai ang koe wha makuan mawhau. E te tau ona ona whaitete la te tala noa. Pea kalangoa ile mele o kuspaia. Kalangoa ile atua. Le si foi mea. Whai mai whai ile soafo Yesu e wha mangalo inga oi. E whai lo le angang pai. Ia. On mela ngai leila se wha mangalo ngor ngā mea. Whaitete a foi ia la tau tala ile mele o le angang pai. Ol fai mai. Ya, musmusunga lang ang paya fai mai mama. Apo ya o kong ka kalok manga ka ngo ile. Le foi o ke falong ko fai la unga le seri inga. Ya. O ang kala ye fai mai. Ol mako ile sawa ya ku se ka kai malam ile itus pa ye malam ile. Ya Yesu Kristo malang faulta. Ilan nai e tau watu ase manatu foi le tu de pai e silfa no i tant o matu tele le oli ia ai makwa i le ni le se to fa le se utanga oi matu al to fa ma le utanga o mena il ka ko culture le ang nu fa samu ai fo to fa ma le utanga fa kisian to fa ma le fa utanga na fa kisian le fa kisian no lo ma fa ile meta o ne tan no Ili song kalongoing ka malam il kuspa ia malam ile ku malong fingal ia me fa pe o mengi mafai yang fa yang profikanga le avu le fa mai mama on bele le tu le ala le sikala fa il kaimingi le wole ka ngul mele le ala le sikala la fa e ko suila le fingalo le ku ia o lau kala le fa mai on musung ngaleng foi mai ya oi eloka ile suafo o Yesu suafo le ku eloka la e ko su ila fingalo le tuoi ole me foi le luta e sirfa fingo o kanga e so le pe o le lo ke ka ilo ia so le o le se maka u ia tanga pe o me anoa ya ila to le fa nga o le suafo le tu ai fai tu ai pepelo fai tu ai sis ai fai ya ka kia la vaenga le o le utolo no corpo o le mea il kolopo kongwa ile aso luas fuma fitu o le pai election sei ka nga ie le vaenga le ile ngata ina tolo por fa masinonga ai kolopo kongwa ile aso le pai election o parota light ole kau yese ma fo fau e ma faina fiso o ta imeia ele ia o aso ia le au kori pa e si dia kun mama lambo au kori il ka kai sao le il fam singonga marka kai lok wailo le ya kamale aso le aso le anga o le fam sing e lo kai oi ia male aso le il fam sing ele lo kai oi e fesili mai lo kambanga ia oi ola la so ri la welo ai fe ko le so ngafuga po le so lua estoy la vai kambanga ia ka ai o fala sa ungi ke lu ngwa yo ai asa o le coffee male so falili ai ia o fialu le fam sing wa lo ingu sang pi ia wala ki oi. But come back to this thing
tule. O ke le vai la uia il connection le ole afu. Ole pai election ma le launga le. Ai o te vai a ule tule. Ole tua mana mea. E toso le tua mea istaimi. Wa kele a ka vai a ko folele wa le to al tato ia tato ma wa fai mai foi tala foi le ia sa o le ia a o foi se ke se fa pe a o le vong fa kali e ko o le lo te ma fo foi le e se me o ku mele pa wa la tu ia wa umala le alu fa ka ka ma fo wa masalo ai nga ye al ma fo kalasa e loka ai o mai le so le la la we ka la uti ai fa ko ele ko e ke lokalo e se lol me o ye na ka ko ma fo pena pe o to songa le ka ko so ile le me le talusia ai fa pe o le tulanga na saula i pa election ma le mo ko sa o ma so solo le me o le nga fai kong wale ile asol pa election kau a vese mai ia le afionga le palmia ma le ma kako i o le mele le fai pa election to le mea e fai e loka kongo le asore ala fai pa election i o maso salonga la na o le ele enfrenta tu talia termine Paul mea enfrenta tu masal mia le tulanga na aula to ia I will always put into a positive perspective tanga tu fule le positive perspective ona wa uma le malosi faltangata ale ala o kango mai lola le ku i mele failen fai talo sia ola una take le fai le mele tule o leana o tele lopena e mata i por kala me fa pitoa le to fu ile tule e pa mai foi masio eli ia maleri fai lo tusi le o ni langona foi le fausi ai se me momo se no foi le o se atunu o se to file mu non to ele mau se atina ele le samo ona ole por kala me le ai ma se me le na tala no ina na o pu ma me masa na tau mafai o pili la tatala no ai le o te lengo le mafau fau o tangata o ina le o sa fa pea o ni tangata e moni o le o la tu iloa fai tau uma sa mo la tu mafau fau mai a tu ina e o le o ni to rua ia la tu tala noa au le langona tauna pa i ele tala noa o ta tauna sui le lato sui se lato awala sui se metotia sui ni fainga fo le pe o mai lo e langolango le malo pe fai se fainga fo le instant ia paula le menga dia le mai le lato por kala me fa pitoa o fa matala mai i le atunu o tangata nei o le ato toa le malosi o le mafau o tangata ia wale ai a se si fa te tau e mwhaina la tu whaia ua ngata le silafia ua ngata le loa mai le ai fo i se toe malusi anga ia i lato e whai e se lato ngā ruenga tam whai e motivate ai se malo mo se atina ele lei o ni on tangata e mai mapoi la tate mita te tala noa i meo mta pun tala noa i e matau whalenga na whai fale mau e fose lu mana i le o ta upo kalame ai na o ta ba ai le o te lenga o le mafau fau fa le mafau ta longa i ta longa le mafau fau o fe fa yai mafau fau o tangata ua levan fai mai tu tonu o le pale mene o tangata ua levan ai tu tonu wapi o le lato lava le tau roto yeso uma matu lo mea matu ua levan ai tu tonu mea le ase ta fau tuanga na tali oto le lato por kalame fa pitoa awal me tau yeli ta tala noa se to e
toe rebuild le mafofau o tamai. Toe tu na ai awale le mauina. Faise me mauise ai ale malo. Tu te ngabu e fatasi i mo development to sapo. Na so fina. Be momo. Matua ile ai a se nganga alofa le tua o ye ita. Na o mea talepe lava le atunu ule o mai. O le ale mea o ngā le atunu ue maua i le whaiti o le o mai. O au lai, o te waaila le au whaalongolongo ma le au whaitau. Ka kou le whaalongolongo ma le au whaitau. Pe ke kalikongu ia i mele au mai, pele ai. O le ale mea o ngā alu a inga e maua i mele whai mai le o vangal. E ise mea o ngā. E ise mea o ngā ale kumalo e maua. E ise mea o ngā asamo e maua. O i nā lai whai le o whai. Yeah. Ai ia ua ia i koe ngā kaka whapea. Mea la le leo tau whatau wa ainai. Le mea le poto le awa uina. E sau maltikui. Ai vai lunga i. O ina le whai le sa oila le tala fo Yeah. Ele kua ngi tikui ia le malo sa mo. E o foi malo ia nei. Ele fo ngi tikui. Ai fau e tō whāma le utanga la le wha tangata. E mawhai ona vai mau. I le me le tunu. Ia ia ma se mea le ia le kungu o whaalongo ki i mea le uri. Hal kau whaaleanga. O whea i le tamai le tu. O whea o ta oto i le tamai le tu. Ma kwa le ia se ka mai le tu o koe. So that's a wisdom from God. Le tamai na. A le poto a oina. Le ala e kupo e whawhika uli le. O kele lo poko a oinga mai o i meanga e alu e ke aongai. A e sawe kele lo a palai meanga. O kele a whakwa pele anga le poto a oina. A le ilo le tangata apply i le melenga alu e aongai. Saulola le wisdom of God. Le la e kakafo e kako ele i o ingi i mea a leo mai e siri aku le keke leo kako whai ai. I ro whai ai o kamai. Ua wala le polesa mola tau ia i kala le wali. Wau whaari mea e ngā le vai tele. Ai kako a ngā ia ngai luma. Ma kako wawa ai. Pole hal kako me maua mai. Wow, ele mianga makamaka i poka la me le uri. O ke whaalonga kulo o sauko ngā menga. E alango makamaka e onga o le tamwhinga fwele le e tali fesili po a fo ini me katal noi. Ale me sa ai. Wa mai maua kai. Malo. Leo ta leua mai e rimoni e whapea o le maliwa tu au na whaao ngā e le fast. Ia ave le tala matua ia ina ia. Ina ia lo lofa mai sa moa uma lo whainga palota leo tu lai whai mai na limoni le to e pisa loa ma le fionga le li pale mia ma le malo i le maliwa tu au. Le winga o le tala whaao ngā le malo le maliwa tu au e malo e le palota le na umat nei. Ai le lea no tatala no ina ia wha manino e se sere mawhauwhaunga oi foi o le li o ne foi la utara no moi whapea ia limoni e ave ese ma mawhauwhau tangata ma wha mausali ai e le o ia i tutonu le masarumianga le ai awane i tatou tu whauina to ina manatu ia mai o le alava i le mawhauwhau le fionga i le pale mia e le o tu au noina le o atu leo i fafo e a foi la tuche langolangoina ia le sa ilia o tangat o mo fa mo le tanoi Wa preach le lea le mena mai from sino ia wone i toi talmoina ia le mele se umale ia cases ia fa ai te longo fia wo ye le mea wa tupule il mafo fauta mongo foi ma mai fa per mele
Le fo o no fo ma fauli tala fa pe o mbele na le na saula au le mali to e ming skau O leo. ah ale o ka ko vai e o le kele o melanga langa kupungi ma ko fa sa o ngi ele fionga ile li pan bia po le ming skau le ala le me o ko a mo ia ilunga le mele Yeah. a o le o uma ka kia le unga awang e ko kalongo inga se ia sem ka upon mele mai se ala ko ko ele fen ka fia ka kalongo ka ko ye wala nga e fa ya ka ko ka a ola ko le involve le mele ia le mona ele ko ka ko kalongo inga se si ola ko mele se umma le me e fa ia le fa solo a fe el manatu na le uso ia o le fa solo me eu ai o de pole que le uso o pole que le menga e que eu ai ile melna ai o foi que va que le langa ai o va ve e kupuen masiasia va ve kupuen masias nga sa ole o le o loma le ke se fale a lili fai si umi ke se fale a lili le uko e korpore ke o leo ma le afionga lili pare mia ma le si ma le lima le maua ma se komesina o leo pe o mea i an tatu vava e o levan kauma maua pe o leva a pe o le tau feturi fatasia me i e tonu na fatupu ma faufaunga te vava ai leanga o le famasinonga le fale ali sa tauna maua se tali ia Januari pua i tala tuunga mai le amtanga Sawai lava fa pena foi la ia sa ilinga komisina leo fa pena foi e fa msinonga leo to na mata na tu me maua ia Januari tolo mai lava ko e koro vai asonen ke ngei leo ko mai leo ko koro vai sfo le aise o la sa sila le fa ngei me uma touch uma ni o passo le kau ke kilo ma kau ke me fa so ka ime le aise a tatu tala noa i mata upu ia. O mata upu ia o leva na tauna maua tali ia Januari. Danga o uma na fight deadline, o uma na fight ia aso e la wel fai unga, ma la wele mea ma mai teimi e mawele. Le la uma foi le, me la o telo nga tono le masina longa lua. Le la lua sufitu, ai lusu valu the final day o le masina. Ai le leile tatala no foi le fatupu manatu le vava ai ma sei tau connect i totso passo le tau te vava ai ia so noi e peia ole me foi le na sa no mo foi le si foi tata no nga tu le po o inkia ma ka poi o to ton wo o mene o falfamsin e fono ale au famsino ma lo ie fai tua tole o le mele fai le potu famsino o ila le tau alu i se manatu o le alae e fetau i kau poema inkia i mele o ke lope kele ia inkia a pe bua kau poe lae fefe inkia ia e fai u e foi le just a hint foi le hinti ia ka ku e kau whanongo ona e ia le taimi e le velai mea kama o te tali tonu fo o le mea foi ngā le kupu i le mele e o mai ia kau poe pe ko luanga ia inga ai pingi mai kia ia pe ko fa pe ko lima le ko i lesi ku e fai ka vo ila onga fai se fai unga inkia ia wale ko kele wala ke longa e ko afu la ko ile me mun muli pe a ko fuli me ka poi
O ke lo fo ka po ia i rebele. O ka masasao. Ia o finanga na le fai tua. I lo le ma fau le ia awa ele ma fai ese fa masingo ko kasingo ko lo nga o ia se mea. Ele fai ngon ko lo nga o ia se mea. E ai le poare e ave ia le ala e lenga mga o kolo. Por mele le la o ia ma mea. E fatala no inga la ia mea ia. Ele fa pe e avu. I lo le malama ia. Lo le malama ia. Awa ke le cases fo ia e va tai e interpret I ku ai ngai mea. E fa pela nga o le mga o mia lo ia fo le se tala ale e fa sa mo pe ai I lo ia. E al kai me o e kama ngai pingi la ko tau ngai ku. Man. On sa ila I se tulanga fo le o ye le mea ai sa. Ka ko ke masalo mia umangi me o koso I ku mea. Mane sa o wharongolongo na poia fontoe mana na purkalame. Pei o mea umai. E tam whai e te tai ai ala wa ai mana wharongolongo. Iai le meo, he was very confident I lana talanoa na po. E tasi ale main concern ale li. O lana concern o le lo yesili. Fai mai le whamatalanga ale li. E lenta tu tala nui mei e tau te wa ai ioe. Fai mai le tala ale li. Pau ale mea puro tu leo te popole iai. Le main concern a matule iai. Awa asau nei le lata no mai le so mo nei a latu nei fa masinonga tae au ai le fa maonia e le fa maonia morianga o le fionga le li pare mia bingo uma o le popolenga e tasi ale avanoa o le apili a o le apili lana le prosecutor a leo o le power ma le foi te man mai o le si anga o le power le prosecutor leo o le official lo isili o le lato fa no nga la le ai fai mai le tala li fontoi o le fa no nga la la tu le ai a sau nei le fa masinonga ai le fa maunia ia ai mana o le apili ele ai se maru si anga le prosecutor leo e fesili I le official lo isili fai mai la tata a le lo isili o le lo ia la uri o tatu vai la tatu ia mea ia la felava sa I fa pia ai le leipio no fetu le ota o le taua io mea ia fai fale onga ia tatu fale onga uma ia mea fa no lo mai foi sa mo tatu te va ai fai mai la tala le e confidence nga ia I le fai unga nei la le o le tonu ia lo na tartorunga ia tatu tartaria taeao o le fangero na tala io e fasili mai lole li na fasili a fa fela pe io pau wara me popole ai ia le tatu vanga ina ne I fai mai le fa masinonga e le fa maunia morianga ai toi a patu le prosecutor ise afu ise metau apili ele langa le marusi anga o le prosecutor leo sau ile official lo isili ia pe e taua na mea ia e fai watura la sili fa pea le a sau sila e te masani foi tonu o potu fa masino mana te tau malama tami te ukalasa e masani na la tu malua tala no la sau tau fa mo sau tau va vai I so la pila ta fa silingia o tala ngona mai le 1 to 10 le alu fa mo la lo hope mo le famsino I le vai sofo o la utalia tu le fesili alto ina malantala na fai e onga morianga o le palmia le ia ona utali la ia le fa pe o le fesili o se fasia tangata al morianga onga na ele ai o se tau pule e fai se mea leanga e la vea ile start
Ele so umalawa yo Leo tanga ua le langona tu oi. Leo ta. Hello? Ia. Ono sai mai pe malava ua pe ia le pe ma ua fale tonu male internet ale. E mana ia nei fesili langa e ta ua me ia sa moa ua manga ia le tatu tala noa. Ta ua tele le tatu wa ai ona o le tūlanga o lea ua le o tō loa le whamasino ngā sa ta pena mo le so. Io e ai te tau ia lea pate leo toe ia leo ta sano ia langa ua alua le ia e whaua mai. Oa morianga ngonga na le moria ile le fionga le lipani le sena ona neilan tu e fai ile le fai ile ona o tali sili na vo o tali fon koe ile unga le son le popole o ia lo ia lai vai sa o kwa el mela la ku bala malamba le lo ia ele ai se o ngaunga o morianga ia ele lo casis i se fai kala ele lo casis ingame ai lo kargaka ile fua bale fo e fa sioki le sa ka peira al mele nga nen kala isen au kilo la ye kala sa ile mele onga ko suila ia le olong fingal wala a fainga ka inga longa fingalo onga e kau umai ir vaenga le sau ia fonkoe sau lo ia sidi o ile i charge le o oifo o simativa sau ia limongi sau umai menga a so ka ila menga o ngalen kau sau ele fai unga le ka inga mai fai unga le se yo o mat kai mingi ia tau lo inkiem kau po fa manga ko kulo e kau po ia ko e va ai lau fai unga nanga ko e sau fai unga ia oi e unga mele e la lo kai le panmi e unga dia so ola ura ba ai fa an ma fau ia ele unga mele le se me la lo kai se fai kala ai local ka le nga fai el fuanga e fa sioki le se kulowa e fa sioki palmia ma lesi tambale wa uma e nga la menga e tilo la ia e famsino ia e tilo el va ngale ka mai la ia le ile polengo wa vai la ia ile ke leo le mele nga kupu kongu ile ilo i sili le ngai ngal waku la o precious fa ma vai lo ia eskamale ngai kongu o lo teile le ri Iken kai io fa ma vai lo mga kuanga lokai iken kai ia precious ia dili umalo ma precious lo kama iken kai ulo ko ingale wo iken kai au iken kai kan kwale le mai ale am kanga kwale fi wo ia ko inga fi ul vanga le kamiki le la sa mai oi amerika malonga ilo le fu le fa ping ia ko inga ska mai mele inga ia wo le wo ko ka kala lo ko inga ia iken kasi le po ngaloka le la wa ku lo ia precious fa ma vai lo kama ia aisia
lau ke longa le leia le corrupt la ia Yeah. ele saola i le mele o ko lo ia Yeah. le foi la wa ba ile ia fonkoi o le la o vai la ka ko ku nanga pole alfa mai o ka ko le e ka ko kamale le e CJ ala mai powerful ia lo i siri o le kaua la o le mea le leo tala ua ilua tu i. O lona winga o le tuunga o iken kai to tonu o le ofisa o le Attorney General. Iela na mafuanga. Iela na mafuanga. E sa o ala e vevesi na sautu le epa tofi le lo iesili e whalangolango iai ia Mareva, Pithem. Saufia me tofi le lo iesili e whalangolango alela ua whasasanga me complain i le tofinga le a le pine fa tasi la le pine fa mau le wata ua i le fa ma vai o iken kai ai sia i lo le leila iken kai ele saola i le lo isi le wat manaya e manaya tele ele se la ka make makenga ia ka ke ia le si mea tulepa angal wakula valo yesilia ko amai umma la valo ia ia ufe ele HPP makanga luen kai kas lo ele me wala yo na mai fa pena wa ese umma fio de le lo ia awa ave fa ku oi i makanga luen ia nga ngo fale le lo ia nga ale ia la ni case se o nga ala ko kongi al malo le la wa mai afa pe se meta fale o malo wa ave ale lo ia i o langa ia le fio do fale senza wala ia le o ile il fam singo alwe kula i mole case le al malo le il fale afa ngoi la lo ia nga e ti o langa ia mamo mbeo o avo o ngoi menga pelo ko va vala met ka kala ngo so le mele so pelo utau vala mai pelo utau vala mai le tatala no i mo meo o le wa emfa ma vai le wa emfa ma vai le e yaila mafuanga ta o le conflict of interest le wa eta wa yeso otanga e yeso otanga o kalasa anga ia limoni yeso otanga o le lo yesili anga ia kalasa iai so tanga o pe o so tanga be o kakalango iai ai pe fa le longa le so tanga mo meo tama mateni tu ai o aonga o skopa uma banga iai e ma fai fo lan ka ko kilo iai le mele yo le ngata so tanga toto tino ma ano a so tanga i me nei o aonga te lele fianga al fesili kele ali a fai o leva na tu ia tu le tu no mata tu tala no atu tatu por kalame nei sila le conflict of interest o te tau o na remove kalasa o le lava la sang sa fai o fe kongu la sulu ele tu ia ko ngame ia le fa kolu nga kolo ia le famsinga lava le tasi le wa se ma le famsinga fo le ko kolo ia november ale asa fa i mele le ase tala ta o mele o tele mana oe e liki fa fose fa mtalanga fo le anga na tu o to sta mai mele ya o le to no fo yo le o tene le process i le e ve ma ba lo ya le al malo that makes a lot of difference. Ile ba ay la wali umma ay o ile men they can't make a move because she's a very smart woman. E ko fa mangakwa kengele la wali e fa mangakwa kun kai kasi ko kengele vai olang me mo mo le fai or ko au mai umolo ia e fa nga ia o ia o posa le wangari e la lo ia la ia o le mana mal keisle e ulang kuri kengele se lo ia elo ku wai on mel ele ma fai langa pe pelo lo ia le la alu
Langa lai malama le precious. O ia kongwa le luan mele. Yeah. Ole melal na. Ula una tala le nga fai aku. Kako ongo sai. E se foi fai ngale aku o ia me. Te fasa o lau tala. Langa no whalo longo mo mata ile facial expression ale ligio fontoi an po. Ia. Pa I mai lo sili. No vai tu ai na le ele fifi. Ai le fifi analia. Na te tua ia le pale mia. Vai ta ua foi mai o le conflict of interest le mele. O le loia ale fast o le loia tu audi ale to e mai fai mai la le ri o le conflict of interest. Ale foi la tatu te fai atu. Te tau lana remove kalasa I le mele. Aua ele fa pefto a pepese to le atu. O le fesili. Ai siala me waru ese ai ia ma le famsinonga le to le ko kolo ia November. Ai sa fa ipe I mele. Ia pe ona I mafaufaunga, o nai talutalonga, ona le to tolo ta famsinonga. Pe ona mena o tele se ta taimi ia au manatu le to ta siala mta upule e te fitar no ia. Ona tu atulole ni mta upu e finangalo ia. Ole mata upu o le meo le ta fo le afoi o le one government grant. Ia. One government grant le foi fai tiu ma le fifia vanga ia le abe ese mo committee a onga. Pa manino le pionga ile li pare mi. Upei. Le ole atu sa oa I meo a onga a ekalesia ma meo a foi o onga tuma oti. La atu sa oa I o lato lima o onga ia lo ma onga tuma oti ia a oa onga uma le malo ia o le pule a onga ma le fon whaavai ia le asila na me o le ni vai le tua ngai mawhai mai o mai le rang whai fast sui a tol melea ma la tu whai mai a le whai mai le ai le o tawhia le one government grant o lo ia kama le grant le mo le ia o ese o sulam whainga ilo koe ku langa lela wa maua tu fa pele fiona le pale mia o komiti o anga in fai le ta pipi kasi ka ai pe tasi tanga ta su e pe ku o onga o komiti o onga lela wa mele ma kipi sa o komiti a wo ko fai su nga ku pe a o le malo o sa o le pule a onga e nga lu fa tasi male fit male fono fa io da sofina ese le manai o le pokalamele u fa nga solo. Sa o lelea aku I mo meo komiti a onga ia. Ia. O fai fore le pe al mele nga sa o kako. Fai al vai nga ia le al kakale e tia inga le komiti le. A fai la ve mal pule a onga. Ia le pole el pule a onga ia la mo sambe. A ele o le ia le ia onga. O le fale la menna ale la wo o mal temini o le fono fa vai la le e fisilingia fo la malo te a yengi mea e kupu mai I ko kongo a onga ia o le memo mona o le mea longa lua o le avisa o tupe le ia onga ia tu mot pe a onga le pope a onga ale e fakasa ia o pesenga le onga le a lotu le kusala o nga foi la sa ol menga langa ele sa o ngal malo o a onga tu moti o la foi la run la tu ele fa pela o ku fa wa ile fa ngo o ku pe ave mai a mai o mali po a mai foi la ele fa le ton lipo ia o ka foi la ko a le mela na se ole swing ale le manna o ye le wanga le langa o le la ko sui le mele le ma mawai malako o le le o le mele la mawai ngi ne ngala ko foi ale o ku vanga le sui mawai malako po feran me ngalo ku pele a ai la le nga foi ku pele ia well and that's the whole idea
le mea lenga fi nga umel vanga le la mo len ko mai sui le mea la mo lenga o ia ma fai mai o lako me anga kaule lenga fai o lako me le lenga fai o ai ngo me nga ngo mai fai ai lo we e we ka nga lako wala mo we lako me to la una au tiro e le mele ma kwa ma ngai al mele o fai ele en malo le o ye yep tera oi sorry o le fast food eka i tuana i mato lea o le a pego kalango inga le malai ta alo lea ua alu ma fau pego o tamisia le pia pak ia ai ona o le sitianga o le atunu ma meta watina a tonu fo i o lea ua o le fast food eka le i tuana i mato lea ua ta pena i ai i le malai ta alo fau a le atunu o se atina e manaia na sofina mana e telele le fufanga la ye ona ole ava noa ia ma ele la o fai ye ai au pi ma nga ia o lo ka longo ka vui nga ba kule o ia ka ko pingi ele me ele foi ana vai ia sa o le ia ele foi ana vai ia o voi aso ia e ke kambo e lo ko konga e ke falo o pe wa o langi go le e so la ngona o malai na matua i tatu no manu ia ta alonga umale ale tunu e pe o inga ale le malai piko silio nga on ka fika aloi vai kai mi sa le ia ia na fai for ta na yo ta o foi vai tem ia ele fai o le o ta to mel tap fo le o ta tia tu na sim ta po e fina ia e ta pena ia na pawale lem ta fo le e lua ia mo ka kava umam ka upu ia no fitan noi o le sila mea nan toi abatual nai me ia mana ia o le au fai o tangata fo e ta fau sa mo ta sangalente nei se o mal taimin nei ia o New Zealand valsu tolu afe fase la mo le ono ia tata ia no atu nei New Zealand Australia fasu fa afe iva se la ono suma fitu ia o inai Amerika e se fulu ono afe iva se la fasu ma fitu ia Amerika sa mo e valu afe valu se la lima spu pete malanga pete le malanga o tatu sao umal na le na ave o isamo po ia e le malanga ai ke ala kunye New Zealand o lo sao na le na ave ista tala no yo ale mana ia o la u falongolongo tu fo ile amengo me le au fa yo tanta no tu mena o dai loi o koe fia tanta o isamo ia ma ua loi fo i o le afo de ka ko ie fa fo o fe le isamo de ele ia tau o valele ia o ia fa ngi lom ka ko valele ia o no o al pase se la lo ile meto na ia o le vai nga mo na ia o le sim tau o le tusi e tau fiai le fa mutai na le o le mele o kupe ia le ave i polokeki o tusi le ta pipi la ave o e tau fi ia o la sa ngia la ia kupe la oli ale ai ave ka finga al vanga le cha pipi ia talo sia ia wala ngai le ai se kula fongo me o kula fongo le ka o mele o ia o le instrument junction i fo le se me fa tu sa ia le mele e le tawai ona amai kua ia kupe ia proget ai le ma se so kanga le benga male man kupe le o mai le ele ai foi ia le kusia lau kama nga le fa ai fa pemba e unconstitution ia le ia me ia fa ele el palemi samo o fe anga kanga o fa in constitution o samo sel
Tu le pa se ola kamari. Esa oia. Esa ol ko ingos kone. E pe fa para o maka ia fai ai o kamai. Esa suro malo. Siria ko ba me ocupo ka vale fa mexer po eu ko nga fa ai. E fa pegana na uri. Ese se el mamoi. Agora ai mamo é para mim que isso mamo sa ai po. E ko e fa me la per ku se fa sa en ka kan ko fa ku yang ai mamoi. I ai so fu mo. Oi ar kusinga ko inga ko. Ah, ka wa per ku se ko. E a ver, ponele e ka wa el Facebook. Ayo, ilong ay are le ngol ka ko le ngai ya me ya eu ka wa ver ka malo ya ilong mo. Ilang maku kamalela ko ngi Ke iya, ay ke il Facebook va pe. Pe fa vale vale ay. Ano nga la, afa palang ila wala la fa palang ngol ay mamoy. Pao por palang ila la fa ko mo ta fa palang yung pwede. Kumaro Ay so neri. ikaw gid ay mamo matam ay kili ay mamo kay ay pofi. Kumaro ile ay isu po ay paspo. So Ele ay po ay lungal law ay po ay lungal pali nila. Ya malo ko makuya. Ya. Papai o que lo ka ka mersi ui for ka por kala meni e fiafi. Ya. Papai o tele nim ta upunta ta noina. Ya. Uiam ka uma aleota. Yelon ta ua. E yelon ta ua tele. Ile fa fonfonga mai ele tatu atu. E ave pese ta fautuanga. Le ngata ile tatu lava fai ngā malo ile ilo latu i o latu tiute ma faiva ia patamari pe na fai o latu faiva. Ia. A o le tātou tua ngai. Se feo tō me avi to tono o whaifono i nāia ngai e tātou malo. I lea ngai e i whafo le mai o to tono le mai i nāia whai i le tātou talonga. Ia. Ai leo tō o mai whafo i o e pua i mai e lo tō le mawhau malo tō i o e whale tono. Ia mai lua tu e le atu se vai vai tele a o le whautuanga. Ia te nese o mwhoi watu whautuanga reo taia. Ta tia o tō whaiva sa ati tono o le whaifono. Ta tia o tō whaiva sa ati to tono o le whaifono. Aur sa ati mai whafo i e mai mo atu le atu nuu. Ia mawhaita wina ai le vai vai o i tātou. Tauno e le o ta matata mawai e. Ia. Tu lepa. Whaatata la whunga whaamtalanga mbena. Ia ai langona lawa i le mawhau man loto le whaatai le lofo le tua. Tai fo i le pōkalangi. O mwhaena watu se whaamtalanga. Le ngata fo i le malo a o e olo a ngai an malo. Ia whai malu o tō whaiva. Mo se le leo Samoa. E ao la o tātou whaia le me le lei i Samoa. Tūlanga fo i o tātou whiasua inga lea e whiasua i e lungo au penga te whainang. E i lupo Samoa e whapea. Aua le whaia i ala i a tala o le tunu. Lira. O kou i e ko kongu i o i le me whaia ia. I e mea whainga malo. Tā tia i le platform lea. Le whaia e mā kou ia. Mari. A matou o fo tonu i o. I ona whai tetera ia leo le matou o mai i. Au o le whaia i ala. Tala o le tunu. O ai to tonu i o le whalifono. Nā ona tā wha o wha lalo tu wha pena. Fontoe mal tō vaenga. Tau whi ngalo mali. Lawa ia le nā e tatou o mai. E whau tatou malo i se mele lei ai. Le ai ia se me o ia i lea ngai o le malo i te tonu i o le whalifono. E o tu te mai a ngai atu i mea ia. Maadira. Nanga i leise tō whātele e mawai i. Ale malo i tonu i o le whalifono la.
mai amana ia o tau te tonu e whalwhono la. Ai atu o mailo ia e whaini ni whaamtalanga i. Nei lolo leia rea. Wa, whale tonu tō whāna ia tātou. Maria. Tā tia pel platform ia i lau tele o le tunu. Whai ala tō tala ia i. Ai aolo i tonu o. On melan na o tō. E le aula el malosi le tunu o. Na o tō au whiwhire o tonu o. Ia o la una toe tu alalo atu i le tua ngai. Tato tuan malo, ia, on sai fo i tala ua whelawhua. Mali. O whionga le li palmia. A ngai pia o e whaatino me le il tato atunu. Whamalo fo le on sai. A pia fo i e sunga i li ilo ia o lo whapea, ma tamaita ilo ia. Lo whapea na tau mawhaia le tuan malo. E le whaingo fie fo. Ia, le a whionga i judges. From Sinsili. Fai mal tonu ia le. Ia fai unga. Awal fai e lunga leita. E alta la fo le ale. Le whapea. A ita aua te fai sau fai unga. Alo e toi mafau. Na isa wile ile fai unga. Fai lunga le lofa. Ia na u toi whapea natu. A tatu al lofa le tunu. Fai unga sao. Ia na u whapea tu le atu lepa. Olo te lea tu lava le fo mai dokta matai atala e sea matai. Oi, ka fai uso. Ia, no ia nafi. No wal fo ia e fai estamba ia lo fo mai ia ngolak ma. Ia, o la lo te le mai ia fai mai. O ke mata mai a masion faltua fo ia. I ta pokalam. Ia, e whaftai atu e fwoi dokta tala e sea mataia, ia e whapea fwoi a lo whaltua ia rosa, ma lo lava whaftai o toa ia o lea e alai o na manaia le ia tātou platform le whaale rio tātou whinangalo ma. Ia e whautua mai fwoi ia tele o tā paanga ia pe a whape ise mea fwoi le sisila mai. E tau ana tau mai a taua, ia, ona usau fwoi le lea, ia, na mai I fwoi ma sesita fwoi uso se iuli fo ia junior boy pongai keki. Okay. Ia, oi fo I fa talo fatu iai, ia, ona i uso I lalo I oma, nai tō whawhine fo I la whenga lenga le back and save. Ia, mai se fo securities, e o fo securities lai o, ia, o a mai fo la tō whaftai tele lava, tele paanga. Ia, Juliano Price, e Myra Hutch, ia, male, malako vaenga I ngai otara. Ia, kama ngai e umarol po kalame ia sau taxi ia sau le vili mai ma whaftai mai ia Fatia Emile alo Fatia Emile ia wa fia le ri wo ma futai nei ia e peo nai mea na ia e mese fo tatu paanga malava ma lo whaftai fo I le sangsangi mai awa ia tatu po kalame. Ai foi se tala ua whaale tonu po se anga foi ua le tauta mali I la o tau whafonga mala o tau silsila. Ia tinangalo mali. Pau se o iel malosi o le ma tatanonga ia me se foi ia mafaufonga fo. Ia, e awa ona whaale le iel tatu atunu. Ia, le fionga le li palmia o te iloa lava le whafonga mai. Le fionga le li palmia me se le manu malpa ia kapeneta. Ia, o minista ia mai se ia le loa o whaipule mai tono le malo Samoa ia whai malu o tō whaiva ia ma tō o vaem tō o lima ia a wānga luenga whai ale tunu ia le awhionga I le head of state ia a pe fo masiofo ia watu alo whaanga ia te utou ia tulepa o tatonu. O le songa fua le o te malanga I Samoa. Ia, ai, o le abatu fo ia se whamtalanga. Ia, o nei whioso ani uma. Ia, o le alawa whaalau iloa ma o le tāpō kalame fo. Lea fo e abatu e fo so soani lea, o no tele o taimi e abatu e ana I whailoa na o le o so soani. Ia, o le abatu e fo I mas whamtalanga e whafonga mai per po kalame, ia, ona o lea fo e sa ilia ia sosoani e watu I Samoa ia o le sina mea o le tau sa ili nei ia o kusi fo e whaile laipri ia kamaki o I Samoa ia
Pio nei me umana o lela anga ianga ele sai linga ia Patuai lau whaftai tele lava, whaftai tu le pamole pokalame, whaftai atu fo il faltua, e mese ia no fualo, whaftai atu i teimi umalava e whaiel tatu pokalame, msalo e mo, mese teimi mai o e whai mista pokalame o. Mai Samoa. Io, mai Samoa, e au taunu i Samoa, ia, ele umi fo ila umalanga e, toi fo i mai ao no nisi fo tutuangi ole ainga nei, ia mese fo i e kalisia ma me whai toni ni Sila. Ia pe ole launa to e so atu teimi nei ia whaftai tele lava mole aso Tai te tele lau fionga leota ile lava upuna ngana mo moliele ngang whaftai tele whaftai ile pia ona whafunga Samoa o le whainga malanga le fionga leota i Samoa i asunga fua ia o se alue ave fesoasoani me tau laptops ole sa ole leota ia sa ole lea awa ia lona lea onga le primary school ia po le elementary school i tutonu o lona fioanga i vai a fai iwa sa lea ia e whana ia onga ia o maua i ia se i sauno ia e lipe on whafonga mai lea tunu ia o inga i tono iwa ma vai a fai alela pe tau ia isa o manatu fo le kau kaofila ki se kau fai mea le uri okay ia a o vai sala le primary school o vai sala ia le primary school i vai singano lua le fu tau fi ona o lai nei te fu wa fai na ia le paro il paro ia ma palaulitasi i le mele i le fionga i le tamaita i sui palmia o Samoa ia ia mo pola school na alu ia e maute e faila el presentation ale a palauli la to ia i le ofisa le altamaita i ia minister ona e avu ia tutuangia fo ia la to ia pe o tasi foi na me e mana ia fo ia wa e ma wala a kula ia ka milo vo le mal IT o ia o se fe mai la le vaenga i le situla ia le la na mau sa ola i salo vai sala la mau ia ma na tati ela ia le o i vai singa no lua tati ela le vai singa no lua la ngala foi le palo ko se o le si vai aso ia o se to e fa manga na fa tele atu le po le wa si to mai al temini ia mole manga o tato tu nu ia fa tai ele le pe ona motu le pa o si la fia Samoa le mafo anga o lau anga ia tu Samoa ia le ala ia nga si ta po kalame fa tele anga ia tu Samoa ia eta uai ele ngata o le silami o le va ai fo i ma sila i nuu mafioanga ai mese meni whanau. Ma lo whaftai. A tonu tate festa po kalame mai Samoa i se aso se tasi mani vai aso ra lumanai. Ia pia ngā tiria tu e tete. Maria tele whainga malanga. After tele. Ia tale tu e whilo ai. Ia ai sauia i nā manuia whainga malanga. Tā tu e whilo ai i le alofa o le atua. Ai soifo ia ma ia manuia. Ia, soifo tu lepa. Soifo. Ia. Le nasa moa. Ia le tatonunga ua tau mai si uile tatu tautua male au nanga. Se ua lava fuilea, lava fuilea tautua mo utou, ile nei a fiafi, ia o le aso se furu male valu, ile le aso whiangai suiva, nasa sumale iva nei a matou, ia whaasoro atu le lua se furu, ia o tatuanga ia toerole, ile vai aso o le vai aso fou e wha uma iai le nei masina. Ia matatuanga ia toa i le masina lona tolu, o lo latarata mai te mine i lato uma whiangai male i Kalesia Katoliko, ia pei o le Ash Wednesday ia le aso lulu o le asau nei, le vai aso lepo le poua uma. Ia o pei o le vai tau le nei whiangai ma i tato, ia a o tato tapenatu mo le aso maliu le whamanatuina, o le aso maliu ia o lo tatu ia po le aso o le eseta. Manu tele ia le tatu nu i ona taitai, me no whionga le li pa le mia ma lo fatua, le kapeneta, ia o minister lango lango,
o fionga i le fon fitalai ma le sui fon fitalai ia manuia tele o tō whaiva ia whapena foi ia i le teitai o le tuangai sui teitai ma le tuangai ia o mai atu se ma walalo tau tuana ma o tō manuia tele o tō whaiva teitai uma e kalesia au i Samoa so se kalesia teitai o nuu ma fioanga e meise teitai o tātou ainga o malava o nia tele le tua Samoa lau tō ona masani tuila e pa whaftai li o sua o te whato whawha sui fuatu Samoa tātou wheloai